Hello guys, no to phai ka ham from kan tup channel ke tini bob do ke chung nai le na tini ka ro bai ke ha bari ke ye sini nang mo Aadhaar document update ke ne mano tu ye se sisa share ke nim chu piu ke abo ke main ke tawo government ching yo free yo ke ye documents update ke mai mo jora ri ye tin yo abo ke June tal ni nokha sal chibri mani jora bo borsi 2026 ni ke bo 14 June 2026 ni skango na raw now ni document no update khela ro ha singke no ne Aadhaar card wo je document update kheni nangmo abo no ne Aadhaar card bai abo no etes kheye document no update khero ha singke tawon jorao ke khawha phono rangkho pucha layo ya free of cost na raw abo no update khemai nai khebo Aadhaar card wo document update khene malet mani bo pando nang ke boro ke government chingyo kheye sorkarin chingyo kheye document update khane ma kenoi saingi tingyo kha boro ket mat main ke ha ke proof of identity ni bo ye nenis ning rimong no trek ham ke sorkaro simi anen bo pandau kheye ke ha identity proof now upload ma khenai a khetre kya ke bale proof of address now bukti jaga bo to ake bukti state do to abo joto suro no trek ham ke simi anen bo pandau kheye proof of address ni document ke hanaro snam ye upload ke mari nai kebo joto su samung ke onai ro pa hanaro no o tongye no ni mobile smartphone ba ke khemayo no kroha bo thang to na ya je sa moha sinai mobile smartphone serung nai abodi ma bro sa je pho bujunang ma bro le naro sa o mobile smartphone bai phono abo samuno khela mayo tre no personal thangye rangkho pucha spy ye kheri to ni nang ya mo se je rung ya ke ong ye to ne ro ha singkele naroni sampa sandi yo je spo ni thio dukan to abudi ma khenai ma abo jama wo naro thangye upload kheriye tingmayo kebo kheni nangmo ke ha bari important he chu umchi chone na ong ke skang ni no chung saye tha singke pen card ni kaunu chung saye tha singke pen card phone ukha borsa bosini skang ole mangnawo ke ye Aadhaar card bai pen card link khone ma sarkaro free yo ke ye kheriye tingyo bo sar pho bro ro gona kroi abo ni somuyo ke mangnawo je kheri saye tingyo pho ke moha rangkho pucha nang ya ke ong tum pho ke bro ro aso abo no care ke abo no gona laya ke ong ye tumon ba pandawo no je pho ke sarkaro Aadhaar card bai pen card link khone mano bro rangkho pucha nang ke khoi ha rangkho pucha riya ke link kheme ya ke khoi ha kya budi kam pon che ke bro bang maro khok chi pe ha je rangkho pucha kroi une ro ke tawo ke pen card bai Aadhaar card link khane asingke सरकार no seskang wang hiye saisa rang mario ke aboni ya go seno nini Aadhaar card bai pen card link khemai nai he aboni bo pandawo se tini bo video dekhe no no ma siripio bo Aadhaar card o document update khene ma pho tawon jorole mangnao ke khemai mo ke ye sarkaro somung ri ye tongko 14 June 2026 ni jora ke boni ya go le track majama system ro slai khune ha abo chon si sok pa ya je skango pen card ro khe mode khe ye bo pho ongi thangna ye ma chung obis kango rangkho puchari ya ke non document update khe me ya ake document update khe ha singke bale nauni Aadhaar card ro kahama khe ye use khe me ya khe ye phono ongi thangmayu kabun bo pandawo chung jora tongsning kahama khe bono khe laruna sraha ni samung se 5 to 10 minutes ni samung jo abono sisa document mung nei ri ye proof of address ni ke ha ake proof of identity ni ke ha document jamawo ke noi abono chung upload kheye jai khe ni ha singke future ro chini khokchimo phaine yang ye chung joto umchi laina kabon bo pandawo naro je bro kheni nangye tonero naro je sinai no sunglai ke naro kheri lamayo naw sasa o khemai ma singke rangkho pucha no kho spai na ya nai bose beino kheri one ha singkele rangkho pucha mari nai kabon bo pandawo naro Kayla dai priputha 14 June 2026 ni skango document upload khepaye noni Aadhaar bai document update khepaye tingi khet matma document nang abona ro je screen no na yen ye tongna abono kama ke na ro pore nai de abo screen no ja no no ri timo abono na ro video no pause khe pona ro abono screenshot la ye kama ke pore nai myo aboro nim sin ro je document no fo proof of identity ba proof of address ni ba ye je ke ha document no na ro aro select khe rimayo proof of address hot matma document rimai ake proof of identity hot matma document rimai abo joto sunaro screen no naye no tongna abro nemsinyo non thion je available document tomo abono naro ripai ready khetre mohakau khe pen card bai Aadhaar card link yani ma be thaki important tawo ongi tongo kabon ba pandawo
naro je bro ta pho Aadhaar card be pen card link khe kho ke ong ye to nero dai free do ye khe di ke tawole rangkho pucha ri ha singke naro khe se la tong mai ko na tre bis kangwo le rangkho pucha ri khe ni pho khe mai ya khe ong ye thamai moni somoi ro potre so phai thamai ka bon ba pandawa so sarkaro strictly action le khonis kangwo naro joto so je nangmo abno complete khe so phai twing din no joto na maksai phio naro Aadhaar card be pen card link khe nai sia ba rungya khong ye to me ha singke naro ang bai phono krung lai mayo aketre document update khenima Aadhaar ni document update matmu khenima ba phono naro personal kherim chumi asingke ang bai krung lai mayo bosen rao sasa joto so samung rung paimo ba noni sampa sande yo rung nai to me asingke naro abodi ke phono kheriye noni je nangmo samung biskago khokchi yake to me anin bok pandawo naro abo joto surono jai khe sokpai tuini ye no joto no maka bauru phiyo ke tinini video ni kaumale bono no joto je sia khorao taole bo video na pemon yogule sinai ya sakyo ke sia ke sia sie tonga singke bat manin ro nai sinye tong dai free food ha je nangi tongmo abno jai khepe tinde noni future ro noni document no trek ham ke yetimi anin bo pandawo ke chochi mali fina tre bis kam video bode video tawo no joto video no rai samon ching ka thoyan jora nai tomon bo pandawo no joto no khakchang